celebrando dia de Himno e Bandera kinang na Aruba Marriott, una nos invita nos asociadonan para participar de weganan popular. Nos tem total de 11 grupo ko sign up. Grupo nan de 6, 7, 4, depende kung na logra forma ng team, para sinanan por enjoy e weganan ko nos setup ano. Kinang na Marriott, nos pilar ng mas importante ta kultura. Dos asina nos instill nos cultura de Aruba, para nos asociado nos tem melting pot de diferente nacionalidad e para nos kinang na Aruba é importante para tour asociado por enjoy rato, quizás dia 18 não trabaja, pero toc não pode rato awe, para sina enjoy o weganan popular. Nos tem diferente weganan maneira curriculum munchi, touches tracklen, nos tem quebra coco, que tem pergunta ng maneira que há status apartes, dos que há tem status apartes, of kiko e color riba escudo ng kermen, para sinawak sinos asociado ng torta in check ku e facts ng di Aruba. Kinang na Marriott nos tuma e team building very important pa busa sa kay asociado ng for ng área de trabalho para assim cria e bond entre outro e passa rato hobby agradável entre abo kubo colega não solamente boting man mesmo departamento ng ku adjoin junto pero também boting departamento ng ku boting housekeeping ku engineering ku tatrabaho junto atrahan ng mesmo team awe mainta pa join e weganan popular. Asociado ng Botawa ko pa sa Hopi Dushi ave me inta rato Bandi Beach. Nos tem prêmio para promedio de 2 e de 3 lugar para asina bem ng team ng por compra costa para asina si melhorar ng team building. E mane Botawa na pasa Hopi Lake total nos tem angevil na nung shing asociado riba beach conosco a bem enjoy ave me inta.